Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sunnina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Sininna tomatu wa malaki sehingga suratu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kima puji tandigangka lori sisi araji aku wasangan nafungala ta'ala. Nasabat tantilalanay we watu subiwi natako iwaringi awatangan alisikan untuk senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iro itelah ipakasuyang musti matinulu panamanan ko. Jadi ajak na tumala sa panapa tumilo magkasuaso beribadah kepada Allah. Salah satu nikmat yang terbesar Allah berikan kepada hambanya kesehatan adisingan tumatumalabi yang kira. Yoko iwaringi awata ng agalakan adisingan perbanyak ibadah kepada Allah. Apat di gagaakat tertutuli ribut na iwanwalinya hanya untuk beribadah serikuang mengiangka amal ibawa lisuri pamasina fung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka de guru tak ajak na baja na sangadiye natunangi po itelah isasekade. Pak ia manamilo mo beribadah na dina nakan ni kewajiban. Makanya maka de guru tak ia nalisi di pamasina kuangi si dia tepat tu sini na malakna. Ya sengi pat ya malakna ya kotomati dina nakan ni kewajiban pagkaswiya. Tomati dina to masumpanya walaupun ketika kita semasa hidup berajin beribadah berjamaah tomati dina kan niti kewajiban. Jadi yuko tomate ni to tamila na culuri na kiburu dina gaga datang na penyesalan menghampiri to malabi yang hadir maka dia gaga na puada sangadin na rabbana ipuang abosar nawi tanika palipacan na ilana kiburu siyasi watuk kutukuli wasamit nawang kali diparjik na nakmal solihan patuwa na po imag magi na may lipatu apak kalipit tepat na tumamalak biyang kihadir tapi maka de guru tak ada curi tak manibawan na kuwada maka tudang manibawa canunut netiwali way matan na nawanawi tawan sinin na tumamalak biyang jamaah yang dimuliakan Allah nasaba iwaringi awatan ang adisingan na tufadag kahadir digaga akat tasangadin na pasukui pagkasuyang niriyolo fung Allah Subhanahu wa ta'ala na mancaji wipatampa baraka na pamasok na digaga iwala karitujun na ibadah pagkasuyang tasangadin na pawala suruga pamasin na mipuwa. Salawat na niya papasalamat masa ifungulolori alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajalukan iya salamakan akat wongawan walino akat wongawan wahira sehingga nato padang kamanamuan nato pada makkalid yang disalang kabitarai dan dia tukuri awal gadingit tu at iya sik na pe panggulawan
Maka dari gaga sebenarnya tu yak katai gaga ya si mata-mata tu tuuri libut na yawan walino itu motomalak yang hadir nomor si diri orang nunna puangi yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sini na motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Dek nerasa natang dinese pura ipapuli Allah perak karobata dan 3 hari tasbih. Capat nak karubangi as-satu ba'dasar. Makanya suara bato mapamula makaroba kami si Jumat Sabtu terakhir as-satu ba'da asar membagi-bagi ibadah kurban kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa iro karobai mencari wisik di ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya korban keriba yakrabu kurbanan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke ditujunna korobah. Maka membagi-bagi nasabah apalan na korobala mancaji yakpala suku nasabah sapingan na watak kaliwi. Nadi gagay lulungan sangadin na pawala suruga pangmasino kung Allah Ta'ala. Maka yaswewe ang kakimutamaini 10 anang ngompo na sulhijah. Sisa pada tu 47 Hijriah. Yewe ula sulhijjah yewe 10 ulan na pancadi fungan la ta'ala mapamuling muharrang sapat latu sulhijjah sulhijjah. Termasuk bulan sulhijjah, bulan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Magin na namuliakan ibuang nilalanay ula sulhijjah, makanya yang digurta ang kedua pakasuyang ibadah matandre apalan na tumatamanak iyakihan. Makanya ilalan na akurangin narampi puwangi makada inna iddata syuhurin dalahit na asyara syahran fi kitabillah yawma khalakas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Majapu kungan latala pancaji wis 10 ulang ilalan na si tawni mapamuli ulas sapra latu sulhijjah. Angka apa ulam makilat dan napakala binamuliakan ifungan la ta'ala. Makanya 4 bulan ini dijuluki 4 bulan haram. Yana tunakada guru tak mapamuli sulkai da sulhijjah muharram napanali raja berarti apa? Makadai pandite telu matarate si di masakan. Maka ilalan na ulas sulhijjah yaitu matamalak yang kia hadir. Ang kedua ibadah maluku batuan nama tandre. Nomorosi di ibadah ahad dingannya. Sadis salat tapasukui asalangan na riyuluno fungan la ta'ala. Nasalaiwi waramparana nasalaiwi toribudina. Berkorban degaga akat tapasuku asalangan na mendek tanama raja. Sapi baitullah bauli hajaratul aswad nama tinja di Madinah. Pasuku-suku ritual haji na naangkay rewa dega ganolong sangadin na haji mabarut. Makay nabita al haji mabarut laysa jasa illa jannah na iya haji ritarimay dega gapawala na sangadin na pawala suru atau motomala biyang kihan. Berarti dega akat tapasuku asalangan sa mata-mata ditujung niya pangulino fung ala ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Angka mamulo na sabah pangulino fungan latana tumotomalak biyang kihadi apa digagan nakatay tu beribadah tu pasuku asalangami apa iya katay pangulino fungan latana. Jadi makada yang diguru ta'aya na baja na sangani mudyok karita na makanataniya pangulino huwangi makatay. Tapi pangolina mi bali sa patampa na lino. Minray haji rin na milo pasuko asalangan na. Tapi milo miya sa tumiga warang parang na. Minray haji taniya nakadamili pasuko asalangan na. Tapi milo ya sa tumakpik pangka. Minray haji di gaga akat tasanganin na pangolina mi ibali sa nakatay. Maka acilangan pagaha arongiga pa sa iya rupatap. Nataniya puangin nakatay tumotomalak biyang kia hadir capu warang parangi belalin ruwe makadaro utuin
Di gaga idolo nga sangadin na sa isa tau pili bawan na niya tau rogi tumotomalapi yang kiahan. Apa italai ahadi nga tumotomalapi jamaah yang dimuliakan Allah. Ada tapaturan no makadadiji gaga mengkaiki. Apakah kita mampu untuk melakukan ibadah haji dan umrah? Maka de guru tayo ko makita warang parang itipin ra imakanadina gaga tosugi na minri makan. Tapi maka mo pa witaya may gamo pa tosugi paki mo dala na maputra ada na saruna pa paki minri anak ibu itu mutaja launok jamba. Dite apa ya ko yemi tu may lay tajang makada saruna pa ha aja na juk na ipaki taro ni ipachan ni mo dala na kada guru tayo ko warang parang itipin ra imakanadina gaga tosugi di panalit ya tanah maraja. Maka de guru taimi tu tependa imakat nomorosi di pakdongan nasabah usaha yang kedua toto. Tiga yang sepadongan nasabah usaha banyak orang tomotomalak yang kihadi. Tai pak kita mata. Igan nasalewi keluarga nawarampar na yukirite. Jama-jaman na kasi tomotomalak yang kihadi mapasipuluh minaan kenapa kemendik tanah maraja tomotomalak yang kihadi. Ya kuarampara puradina nalaya mendik tanah Makkah. Tapi nasabak niat na si bawa pak dongan na mendrik tanah maraji sapi baitul itu motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua toto namo may gawaran para ya kuri gaga toto pasti dia tutu mendrik. Tapi ya ko angka toto maka de guru tak namo de gawaran para tu mendrik to. Makanya Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang ia panggil tomatomala yang kihat. Berarti ya kong kamu pak dong tesuan ni naniata maka insyaallah musti engkalalan na pitangi Allah Ta'ala untuk pasuku asalangannya na menre kita nama raja tomatomala yang kihat. Makanya ibadah batuan nama tanda di hadapan Allah ilalanna sulhijai ahak jingangi pasuku asalangangi riuruna puang itu motomalapi yang kihat. Yang kedua pakasuyang akarobangangi salasi di peristiwa sejarah tacata ilalanna akurangi peristiwa na Nabi Ibrahim pak lupe tandra papujin na ripuangi gere anak na itala pangurut na Nabi Ismail. Duang peniru waktu ipan nipi untuk gere anak-anak. Makanya tanggal arwah tanggal asira sulhijjah dianjurkan sebenarnya puasa sunnah. Yana tu nakada guru tayo ko sidipi tu sulhijjah puasa sunnah iya ko arwah asira tarwiyah si bawa arapah. Magni ya kade tarwiyah at tangaranna Ibrahim duang penip sidapi-dapi ipan nipi gere anak na italai Ismail. Maka ia panasuk kuiro tepat na pak dupe tanda papujin na puangi ketika pada tanggal 10 Zulhijjah gere itu ngangi anak na tomotomalak yang kihati. Berarti arwah asera at tangaran na Ibrahim duang peniro berturu-turu. Ipan nipi gere anak na ipan nipi gere anak na. Ia pernah kaliput tepat nagiri anak-anak pada tanggal 10 Zulhijjah tomotomalak yang kia hadir makanya karobah kurban. Jadi makanya guru tak dua ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ditujuna ahak jingengi ditujuna ibadah kurban itu tomotomalak yang kia hadir. Maka membagi-bagi na sebagai rina ulu-ulu karubatan mancaji wiya pala suku tomotomalak yang kia hadir. Nadik gaga pawala naritujuk na ibadata sangadin na pawala suruga pamasina mihunallahu subhanahu wa ta'ala. Sini na tumotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ang katalu pasalang may lo tasapa turi libut na iwan-wan itu. Agay rotaluy pasalang nomoro sidi tasapa iriyoran na puwangi ditujun na pagkaswiyan. Apa ia panamarioran no puwangi ya pemakanya itu sompata. Jadi yero di atai ia panamarioran no puwangi ditujun na atan na ya pemakanya isompeh. Iro batewe masompa tomotomalak di yang kia hadir makadai ande guru ta asompaki nomorosi di jama yena surangi puwangi. Yang kedua nini di yena pesangkangannya yena tu yasa tepat. Apa angka tahu
najami na surangi puangi tapi di na manini rituju na ceci pungala ta'ala batongan na makanja pakasuyan na tapi pabotongo pa makanja ibadah na tapi iparino maka de guru tak ira tepat bukan hanya sebatas lepak na lillai bahwa makanya ia pana suku tepat na ate telu na seguru tapan rite tomo-tomalapi yang kehati berarti mesti lepak na palilai si kengkangi atau keng ati si bawa pangkau keng. Ya kalau lepak lila mi bawa nade gaga atau keng ati maka de guru tak sebatas najame si tengah nade na pasukui. Apa iya jadi kita maku ke pirite situasi kondisi ipasilura menibawang halala na harake. Batongan na maka de teneng kami jiriano na jama tite batongan na iya kok nasa maturusin ito anu masalah pasti makare deceng itu na makare pun alatala asompa ko batewe masompa aja di si tengah batongan na asompa ko nasa bapak kasuya yang kedua niniri na pesangkangan ifung alatala na yung mako kisilura ihalala inaharang itu motomalapi yang kiahadi berarti ya panasukut tepat rioro na huwangi ia pumasompak na sa bapak kasuyang yang kedua manini poli ko napisangkangan yung fungalatan atau motomalapi yang kiahan yan ora ilulungan yung rioran nun na puwangi dito na atau matapat yang kedua ia katay na isapa iya ko tatambay tapat kaimanan ni di nagagas siya rin na pamasi iya ko tatambay tapat kaimanan ni di nagaga na sapa at matapot sa nga rin na pamasinim ito kung alatala. Ang kawarekada na palahira urut tal magfurullah makadaya ko to makasiwiyan ajak mo rin kingisyaga igan na ibadah mo apa milo ko iwala kasurugan. Aja to makaswiya na sabak milo kumabira ri patsalan na puwangi tapi at kaswiyagi na sabak riyuran lo. Makade gurut tak natapsir kangi wi adan na gurut tapanti tewe. Ia kotap orang awam beribadah na sabak asli itu tasapa. Batongan na makanja pakaswiyangi masumpa jangi masidak kay mapuasi kamilo iwala suruga berarti capa asli. Najame pagkasuyangi berarti manini boleh ko ano na calangan ifung alatala berarti makade guru tak inaro tepat na orang awam tumotomalapi yang kihadi betongan na beribadah semata-mata pak milo lulungan ya selek kade guru tak dek na salah ya na tu termasuk pembagian dari tujuan na tepat atau linuan tapi makade guru tak yena angka to makasuian tapi rioran no minasapa imun ripi asli berarti ro nakate de gagas ngadin na rioran no betongan na rioran no mancaji ni kebutuhan bukan hanya sekadar kewajiban tapi mancaji kebutuhan ditujun na ibadah pakasuian na tomalat yang kian makade guru ta pangurut Robiah al-Adawiyah. Ya Allah, walaupun engkau memasukkan saya di dalam api nerakamu, tapi jangan kau cabut cintamu kepadamu. Berarti dia na nasapa asli, dia na manini, tapi dia nasapa riuran, na puangi magi, apa mancaji mematuni kebutuhan ibadah, ilalan na kehidupan na tomatomalapi yang kian. Yan ato nakadagurota, ikoto makaswiyang, aja makaswiyang na sabak mure, kingisyaga igan na pagkaswiyang mo, apa milo ko iwala kasurungan. Tapi pendek tingkatan na tapo makada, at kaswiyangi na sabak riyuran no, apa riyuran no, may malo isapa na manjadi kebutuhan, titujun na ibadah ito matomalapi yang kian. Jadi ako manjadi kebutuhan pagkaswiyangi, berarti meluangkan waktu untuk beribadah, bukan mencari waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasabak riyurat no, ijami pagkasuyang ito motomalat biyang kiaan. Apa aja mana tumak kasuyang? Ternyata apla pagkasuyang ini nalaturi pungana ta'ala. Magay aja akang manandri balaw siriyati dalipa icicak pujiali na bolong ilima atak buruk. Nata saja di tanggalala na sa puray pahala na pucapa. Makanya yung kutumak kasuyang persaksian kepada Allah
Di gagi baca sangadinna kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majak pusininna sumpah nyata. Majak pusininna pakkasuyangnya tuwo tak mati tak engkamana nginapunai pungan la ta'ala maka musti makan ripaku jembata sepi pinamalara singkeru silariang na takota dini pakbungan na tomo-tomalabi yang kihan. Berarti sapa iri yoranun na puang iri tujun na pakaswi. Bukan hanya sekadar tajami ibadai na sabak pawala surga. Bukan hanya sekadar tajami pakaswiangi na sabak tumiru manini. Tapi sapa iri yoranun na puang iri tujun na pakaswiangi tumo-tomalabi yang kihan. Makanya makanya guru tak ini tu putami atas surga na sabak pamasina mi fungalata. Yang ketiga ia kata ye tuturi libut na yawan walinoi de gagas sangadin na keselamatan kehidupan. Jadi pekecara na natusalamat kulino tumotomalabi yang kihadir. Apa ia je tumailo ilicingin bukan hanya sekadar dunia saja. Apa ia wilinoi ondan kadai tan racinang kami. Yaitu walino ondan lepal-lepangami. Apa iru melo iliceni di manomorosi di alam malku onran nyawata di panasi di sibawalan roa dili. Ilala buan na indota seraula 10 sona miti tajak kulinu. Inilah kehidupan dunia. Maka de guruta ia tulinue onra cinampak tapi ia tu na lune panasiri tujunna asalamakangi re akhirat tomatomala yang kihadir. Berarti ia kotomelo salama kulinu de gaga sangali na anja di atau matapaki. Jadi ya sitongan nak katongan linoy simple mi ya sitongan nah. Patongan na ya kumay ko salama kulino anca dia tamatapa kibati tak manca dia tamatapa asop inarunasa guru tak jama ya nasurangi puwagi niniri ditujun na ya napesan kangang itu matomala yang kian. Apa layang tujuan kehidupan dengan pelengkap kehidupan. Ya tujuan tak turi lemut na yawan walino na de gaga sangadin na semata-mata beribadah kepada Allah. Ini tu ya rasada to makasuya to matomalabi yang kihati. Apa magai apa ime tumiro akata na puangi pancaji wirupatawi beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si mata dini pancaji menak bangsa na jingi rupatawi illa kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan tak turi libut na yawan walini to makaswiyan atau mate. Ya na tunakaguru tak sapai amala mubawal li suri pamasina pengalatana. Berarti de gagas sanganin na amala tepat pak disengan. Biasa makare guru tapas saja pemulai widino apa itu lino onra cinampak berarti penik macuai lino kita semakin dekat yang namanya kematian pasti. Kama tunang kawat tunai salai wanwa anja jingan tapawe. Kama tunang ang kawat tu salai warang paragi. Makko batewe mapasipul warang paran atau mati tanya anak pun dengan tak iya menjadi ya punangan ngi agayan na yung mato capu. Ipake yang moto tuburu, ipake masih dekalari amal ipurina. Berarti dunia pasti ditinggal pasti di narupata weng kamana je masana tumato malap yang kian. Angkato nasa ngalina jago, pura paja ni jago ya kumate. Batongan na isaliwan wa anjajingan isaliwa ramparang isali keluarga natoli suri pamasin no kuangi apa ipahangi makadalino marupakat tunangan cinampa. Jadi biasa pengajaran na guru tapan dite makadaya je tumbuk wanuarino na padalek batasi maluar yola maluat temakiwiri malu temaki gangka tepat memuindu lopi tau muripuangi mualapi pasiri muala pasak serikuang mangi musalamat tunangan lino mananu ngarituju akhirana fungata. Berarti tujuan tak turi lekon na yawan walini pakanya kibawan ni pakasuyan itu motomalapi yang kihadir. Berarti tujuan kehidupan asetna. Apa aja kamana tomate na lino bawa si mata-mata yakati na tomate capat na kapasti sesekali tomate yang kihan. Kita gere kanjak na. Ya ko ahli ibadah mati mana tu tahu. Nakada to kanjak memang.
pasti capat na surugah ya kwirite katungan na lino kagitui ya kwirite raji lumak beri jama irita lima watulong sigi waktu na tuo tau maka kanja asi sumpungan na ripada padan na rupa tu isenga je iro papidicin na tumato malapi yang kihati pak kami matu kasih tawi ya kwirite dini je gaga na tiaje paji pawasan na irita tiaje paji rampe pangkau kadicin na pak tau kanja bima makare guru tina tu yasan namo metta ni mati taya kotiaki pa jana rampide tina tu yas malang pisu nga apa na rampide itu mari apa ang kami mapapide itaru irite makada ong kapapide nataru yano na tiapa de sina tapi katoje itu ya kong kena dia jaga ganya mamita kami mata ya makwaro mo nile na ya kirita na dia jaga ganya masekari tanga politik namanya menyewe na sama na jasa dito may miring pasanda ja pa konti berarti ni gaga papide cinataro tumotomalapi yang kihani berarti akka buaki pasingara ribu na yuwan wali ni pekke carana pakanjaki ibadah tak riuro no mengatakan nama ka tu kanya iku makasingi pakasuyang itu motomalapi yang kihani na tumati tiapa je narampide cingi we berarti pahami makada tujuan tak turi ribu na yuwan wali ni beribadah kepada Allah. Tapi ya sengi pelengkap kehidupan ini itu napada ikut tujuan kehidupan ikut pelengkap kehidupan pada padanna lino nawaram parang apa itu kolino mili turusi betongan ada jika pada gato di namati angka gato di namati ko betongan na ikut tomanyawa mo pasti capat na tomate batongan na ko tiya ko mati aja di mutu berarti ro linoeng kami to batasan na tumotomalat yang kiha berarti capat na mulai kehidupan selanjutnya dituju na matingkat berarti ro linoeng maka di guru taanu de na mana sa tapi tiapa di panas sesoni yang kedua warang parang de natyang itu agama tatlong dua warang parang na matay ka sahabat riulo romeri sama na nabi tamay ka warang parang mahito-hito na karumana hegan na yuro ulo-ulo na piraye tapi aja na sabak warang para na noang keteriuro no pangalatan apa iku warang para meli turus itu motomalapi yang kia hari pura di gaga tupak dangkan na apa warang para nitia di pagi tambay makoro di ang kasi di melo si pak gan na igare buat ang kedua mesi gare pak gan na italo makanya ya ko warang para itu na milo ganda tiap aja tambah tege je rumah kanja sede garang ulawan aja dua garang ulawan tege makanja dua garang ulawan aja 5 garang tege makanja 5 garang aja 10 garang iya ada tulino apa dia na milo ganda tiap aja tambah apa lino makanya makare guru tafandrite aja napak kasiasi kolino ditujun na warang parang apa yang matu matu manca di balimu yang matu manca di rangamu tu matu malapi yang kira ya kome ko pasukulino na warang paramu pune ko sipak syukur ya nadega ga sipak syukur maraji pasukulino tari tuju na warang parang di natengi agama tama pasipulu warang parang maka hasakan ja ikome ga warang para pune sipak manapo tapi ya ko itu ga warang para ya pune na pakerjaan ije tawe Daya mako ketina me warang para mo namo wak manji buat to tite warang para wak miha batiran na we mai warang para na ya tini pon ada kuten ripule batiran pon na wak miha tini de ada na mai kampe warang para tite warang para ya kode ga warang para mengke ini ta kasiasi kita ini ta topat di cocok lagi ko to macurita ya ko topat di nasas di sana apa magi apa di kasih gagayat to tapi aja to sinasaba warang para mutak kalupa to baka malapi yang kihadir makanya makade pa pangajaran na andi guru tak ya ko warang para to melong makita lawya wa aja makita lawyase apa ina to cengalaw yase nakakita kita capak na to ada na to melo tuji pada to ya ada kutannya ko kaji palit to titi ya kumeli turus ada na tomelo tuji pada tu ya pak ina je tu makadaka ya je tu lino simple meja situ ngana ini mi pemelo rumi tu makamala pian ke hati
Batongan ayo kumelo ko salama anca di ata ko patiwi manca di ata atau matepo berarti masuk pa tumatama lebih yang kehadi. Apa iku mau jadikan nilinuwe na warang parangi tujuan kehidupan bos saki baja na sangadi apa anu dia megenda. Na yimi na ganna iya kupune si Pak Syukur makanya maka deh pengajaran nan di guru cukup lawiawa ko mau kita aja mau kita cingala yase. Apa iko cingalo yase te de tu na milo mitik de na me cukup kita na mo talpo mataruto yokan. Ni te bali bola namanya manyawa milo te makuna na saga penghasilan na laki na aku musuh laki mubanya na sangadi upan rasa ini. Makanya tomelo cukup lawiawa tanda kesyukuran kita di hadapan Allah. Makanya ia panagan na warang parangi musti pune pasi Pak Syukur. Na iri tajeti makare sesuatu tiri pusat BBE lo dia gagas apa imiro nakati makada warang para ini semakada kaplaya samati baca na sengat deni semakada wi angka ple anu melepas 10 na tali suri pamasina kung Allah Ta'ala to motomala pi yang kiahan jadi kanjak na yero yoko to syukur angka oto tak syukuruti mahuyanu kasi mamoto angka motor tak alhamdulillah mapu hayanu wi masapeda. Angka sapeda alhamdulillah mapu hayanu malala. Tok joka nakadawi syukuru kak mapu yanu kasiwang kalingi karebai mapat di jere cepot-cepot na najinnya dagi karobah. Titik. Maka dasir atau malah saya syukuru kahaya manasa di toko utama rumah sakit maaf bari boleh kami rumah sakit matan di kolesterol matan di tu patakanan ada kui na jin itu dari kerubah maka itu malah saya syukuru kahaya manasa maaf pasat ibu sojolado jadi akhiru kehidupan itu moto malat yang kihan berarti bedakan tujuan kehidupan dengan pelengkap kehidupan. Apa ipo pelengkap kehidupan namanya turusi dia kapakangkan atau motomala yang kihan. Makanya sebatas apa yang kita lakukan betungan atau makasih yang semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini atau motomala jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dituju na idi atau matapuan ng Allah Ta'ala. Angka papasan na guru tapanditay. Iya tu sumpah jangi kam musti matinuluk naman nanungan. Termasuk akatana Nabi tak diisyarat mi'ratkan itu nomor di nasabak masari nyawa na dua toribodin na lisuri pamasina buatnya yang kedua tarimi pakaswiya pakakasa ya sengi pakakasa ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya iya nero sumpah jangi angka tu sumpah jawaji angka sumpah sunnah. Tapi ya sumpah sunnah ini makanya andi guru tak nomor di biasa kami perbanyak sholat sunnah mutlak. Termasuk hitungan nanti kotomentek tanam raja perbanyak ibadah dengan zikir. Ya kupure jama mana sumpah jangi mapakar raja masih jami sumpah sunnah jadi tahajud duha na angka muka waktu beribadah dengan sholat sunnah mutlak. Ya sumpah sunnah mutlak apa ini tu yakatelo Mekah umrah ini gaga sangadina tu makasuyang apa mega tu kita tu mega mimundo ko hotel ada ku ya itu hotel tempat istirahat tanya maka ada milih tu rusi pak kalalo tayi nak ko meja hotel masum paja 5 waktu ada ku ya ko mo hotel milo masum paja matino lak bilo ko masih hotel ko jupandan gana je tu orang para mengucapuri he pangorbanamo museliwi jamu keluargamu mendeko tanah maraje mah hotel ada kue sari tujuan nih makanya tomelo mi maluri beribadah ku masih kisah kadupan apa nilai jatah nama katomoto malah biang kehadi kalau ya wasi rombong ngaja nopo wasanah letu Makkah kurete masum pajat tahajud tate teli rosubu nale HP nah ada kumiro kapang pesa HP na nite riwayat na Makkah Madinah Allah masolo ya kol yang parangnya ko ara isay nakadamana kamakuto haram inawat ni ngada ko dina jiga gawat ni muka pesa na yiro HP mo pas wasalo titayi na di gaga tujuan tahaja beribadah kepada Allah berarti rang katonal Makkah nama kurang sumpajan nama kurang ibadah na koi ilobano si wa hotel ko pandak nama kay gamakanya yang kedua Pak Megatoji itu toloi mak balancah ini arona turusi imun dipipak kasuyani ya kolang kami balanca na nariwan na angka oleh-oleh na bawah
Dek sahana masalah, tapi pasuku-suku ibadahmu termasuk perbanyak sholat sunnah mutlak tomo-tomo lebih yang hati. Yang kedua, supaya sunnah rawatib tadi. Yewe tapak dan kuliani. Maka dewi guru tapandi te yemi tuna suku apalanna ibadah wajib iko tajame sunnah. Iko meki pasupi sumpah wajib tak tajamati sumpah rawatib tak. Makanya itu sumpah sunnah rawatib dan rupah muakkad sibawa gair muakkad, maka itu sumpah sunnah ba'diyah qobliyah. Ba'diyah setelah salat salat wajib, qobliyah sebelum salat wajib. Jadi kadai guru tafandite iana sumpah sunnah memang hukumna sunnah muakkad, tapi dia itu kena tentangin nabi tak. Jadi itu kanjak napa suku ibadah wajib tak tajamati sunnah nah. Teka yun, 10 rakan na mancaji muakkad din ang kanatan tangin na bita. Nomoro sidi, 2 rakayulo na subuh. 2 rakayulo na loro. Aparakan na mondin na luruwe. 2 raka mondin na magaribi. 2 rakato mondin na isa. Yan na tapasuko supaya sunarawatita 10 rakan na tiyamarang. Batongan na ya kumujame wajib paculali rawati itu makamalapi yang kihat. Mimas sadai na wajib tapi makade gutta pandete sunnah muakkad apa sunnah din ang kanatan tangin na minta untuk lulungan isukuna apalan na ibadah wajib yapi ro 10 rakan na mancaji gir muakkad biasa matuna jama na bitta biasa to termasuk 2 rakan mondrin na lorowe. Aparakan na yulo na asyara, 2 raka yulo na magharibi, 2 raka itu yulo na isya, berarti 10 rakan na. Iko tajami muakkad si bawagir muakkad berarti 22 raka na ilalana 5 waktu. Jadi makanya iko tapanan nunangi tajaman, jangan sekadar wajib aja bawang, tapi tajaman itu sunnah na makia pala suku ibadah wajib tak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tomo-tomo lebih jemaah yang dimuliakan Allah, maka memagi-magi dalam na pertemuan taye pancaji wipatam pabarakan apa masih nang kaki marang kalinga pangajar. Apa ira ko tumarang kalinga pangajar patunjuk madu paru-patu tau ye. Maka de guru tangka tumarang kalinga patunjuk pada launa tanama batuwe na tepi waibo si mencipa minalantang. Batongan ang katau ye ko ya cara mangi pahana matu na pupahan ye ko dina pada salay. Yang kedua ang katoto tumangkareng kalinga pangaja padalo na ikutan na kasi natapoy bosi masama di gagabakas. Baktongan na iya kuman kareng kalingi caramah natamana na isat na masukul ito babana di gaganapahan. Ada naga di nasa rupat caramay. Tapi ang katoto matreng kalinga pangaja tanah subur batongan na natapoy bosi agi-agi na kan na iya tutuwa. Berarti ipake maring kalinga do cilie na ipake makam na pangkau kawatakkan itu motomalabi yang kihadi na mancaji atas salama maka memagi-magi na sabari 2 3 rekada ilat na yewe subewe na ipake makam na nasabalan roale na ilulungan i asalamakan lino labi-labi asalamakan ilino siwalin na funallahu subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, wallahul mu'affiq ila aqwamit thoriq, nasru minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.